ndabashuhuje rero abakurikiye Xmotion TV. Turi kumwe n'umukobwa mwiza witwa nde? My name is Gisaro. Okay, Gisaro. Tugaye kaze uburi imbere za kamera ya Xmotion TV. Murakoze cyane. Okay, twakubaza akabazo kamwe. Nta kibazo. Okay, turi umwanya witwa challenge. Sibyo? Challenge. Challenge test. Okay, hanyuma harakabazo tugiye kukubaza hanyuma wagasubiza twagwa amafaranga 10,000. Biteguye kwitsindira? Watsindwa. Itsindwa nyine urataha. Nta kibazo. Okay. Akabazo tugiye kubaza rero kameze gutya. Hari umugabo witwa Papa Manzi. Papa Manzi ni umwana wenyine wa Papa Mugisha. Papa Manzi niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Mugisha apana kina na Manzi. Mugisha apana kina Manzi. Nisi. 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 Uze numba mbwiye ngo Papa Manzi niwe mwana wenyine wa Papa Mugisha. Yego. Ko mu mutwe byari banze ubwo ni sekuru. Ni sekuru. Papa Mugisha Mugisha ni sekuru wa Manzi. Utyo. Okay, nawe ndika muri comment utubwire isano iri hagati y'abo bantu. Nizumva atari byo. Okay, wagikoze. Yeah, hello guys, umeze mutenizero ko mumeze fresh. Yeah, right now rero ndi kumwe na Theogene Ndayisaba. Theogene rero nkaba nifuje kumuchallenginga. Yizo wadanje ngo na muntu wabashe kumuchallenginga. Kano kanya rero nkaba nshaka kumutama akantu koroshye. So easy. Theo, ready? Uriteguye? Yes. Uriteguye? Neza? Yes. Ngiye kujya mvuga ikintu unsubiremo. Sure? Okay, umutuku. Ubururu. Umweru. Icyatsi. Umuhondo. Ikigina. Ipantaro nambaye isa gute? Umukara. Your work is Black. I say your work is nakubwiye ngiye kujya mvugira gute? Theogene rero akaba arabu